Haleluya. Hari abantu bakazitiro ba. Hari umuntu yambwiye ngo jewe ngo shonje ngo sinotora itiro. Sha jewe nivyo nibishoboka. Maze kugera mu gitanda shake mbe ntariye biba biheze nzosubira kuvyumva ikintu combuza gusinzira n'igiki. Ikintu gishobora kumbuza itiro ni kimwe, niyo hari ikintu canciye mu bwonko cambabaje nkagira kwiyumvira cyane, ariko atabindi byiyumviro mfise ndasinzira ukibaza yuko nza kwibaza ibindi bukeye. Haleluya. Inzara ikakubuza gusinzira. Yona ni yari yabuze icajya, ariko yari yabujije itiro. Mudufashe uriya bari abana. Haleluya. Binashobotse munugurure hinjira akayaga murazamu. Turaza kuvugara mu mwanya amasengesho. Bwana sifiwe. Murabe inorera mundabe mureke kuraba inyuma by'inyuma byaheze. Bagira ubupfindo ngo barabu bateje ibyago, bagize ubwo bupfindo ngo ubupfindo bwerekana Yona kuri wabateje ingorane. Baramubaza ngo uri umuntu ki utumye duhura n'ibi byago, uri uwo mu bwoko bwahe? Haleluya. Arababwira ngo ndumuheburayo nubaha Imana. Ababwiye iryo jambo bumva bahagaritse umutima. Ndumuheburayo nubaha Imana. Wowe wubaha Imana kandi uduteje ingorane? Ngira ingene wubaha Imana nuyikorera ibyo ishaka ikaguhezagira, mugabe ibyo guhezagije byose ukajya ukibagira ko harimo ibyawe n'iby'Imana. Uko nuko uyubaha. Haleluya. Baramubaza ngo none tukugire dute kugira ngo ibi byago bituveko? Arababwira ngo nimumfate munterere mu mazi muraza gukira. Baca baramuterura bamuterera mu mazi mwidamba hagati. Mwidamba ni mwigezi hari hagati mu mazi, hari hari imipfunda myinshi cyane. Bamutereramo, bamutereyemo Imana ikomanda ifi. Barene irayituma irayibwira ngo genda ntiyagira ikindi kintu umire Yona kuko atumviye. Ifi iragenda mu mazi ishakisha. Reka nababwira Imana igiye kurungika urufi rugiye kurondera ikibazo cawe, urufi rugiye kurondera iyo ngorane yawe, urufi rugiye kurondera ico kibazo cawe. Ubwo rufi rutarumira Yona kuri komande y'Imana. Haleluya. Yona aramanuka no mu nda y'ifi ngo ba yicarayo umunsi wa mbere, umunsi ugira kabiri, umunsi ugira gatatu. Nibatemera ku munsi wa mbere bazemera ku munsi ugira gatatu. Nibatemera ku munsi wa kabiri bazemera ku munsi ugira gatatu. Kandi umenye ko umunsi ugira gatatu ni umunsi w'umuzuko. Ntabwo byumvise ubukomeye Yesu amashe. Ni umunsi w'umuzuko. Ariyo arasenga ngo asengera mu nda y'ifi. Abwira Imana, arayibwira ngo Mana ndakwinginze umbabarire. Ndemeye amakosa. Niwemera ikosa ryawe urakira. Yemeye ikosa ngo Imana itanga itegeko irungika ijambo ibwira ifi. Irayibwira ngo wafiwe ubu mwanya iyi sandiko ndavugana nawe, genda udahwe Yona uyu musozi kandi umudahwe ku nkombe yerekeye Ininewe. Ifi kirumva. Mbega Imana yatanze itegeko ku ifi, ifi kumva. Yona nigwa gutanga itegeko kuri uyo muntu, kuri uriya muntu akomeye, kuri ya yitwa umunyembaraga. Nimba Imana yarabwiye ifi kumva. Haleluya. Yesu ashimwe ji. Bimeze neza mu buhinga bw'ibyo. Bwana sifiwe. Itegeko kima rituma Yona ava mu nda y'ifi. Inyuma y'iminsi 3 aravayo arasohoka. Ntiyagiye mu bitaro. Yari nimwumvise amakuru ya mwene data Ismael ibintu byamushikiye. Nyene uyu mwana namufate. Nafate uyu mwana nyene umwana. Ahari amatsinga ashobora gufatwa n'urutsinga ruri mu muyaga nkuba. Mwebwe turi mu bibazo
n'ibindi turimo ntiturabivamo. Ismaili yafashwe na bijya bitsinga bijana umuyaga nkuba. Kuba kiriho ni kubw'ubuntu bw'Imana. Biriya bitsinga bijana umuyaga nkuba kuma transformateur ntiyapfuye ko byaramuturiye biramubabura umubiri. Haleluya. Ari mu bitaro, ariko Yona ntabwo batwereka ibitaro yigeze ajamo, yavuyemo ahitira akira, ariko baravuga ngo kubera iyo minsi yari amaze ari mu nda y'ifi, yavuye yameze nk'umuntu yahiye, yatakaje isura. Iyo umuntu yahiye acagira isura yindi, akagira amabara. Yavuyeyo atagifise isura, atagifise ishusho. Ukorera Imana bimeze neza, ni wanka kumvira Imana, izoshiraho abasoda, abasirikare n'abapolisi bayo, uyikorere ku nkoni. Haleluya. Yaranse kumvira Imana, aja gukorera Imana ngo ameze nk'umuntu yahiye myotse. Acagenda Ninewe atangura gutanga message, avuze ubutumwa. Abantu bose iyo bava bakagera mu gisagara bumva iyo message. Umwami atanga itegeko, aravuga ngo ndatanze itegeko mu gihugu, abantu mwese mu mari iminsi 3 ataco mujya, ataco munywa, n'ibikoko, inkoko, inka, intama, impene bazambika amagunira, nazo zirisonzesha. Wowe byakunaniye kwisonzesha, iki Ninewe n'ibikoko byarisonzesheje. Binyuma y'iminsi 3 Imana ibwira Yona ngo babwire ko nabababariye, babwire ko nabejeje n'abatunganije. Bambaye amagunira, ariko byari bivuye ku ijambo ry'Uwiteka. Bwana sifiwe sana. Ni wamubwira, kamubwira Yesu ukabona navyumva, ntabwo ari igikorwa cyawe cyo gushiramo imbaraga zawe. Rungika ijambo rizomuhindukiza. Nimba waramubwiye ubutumwa akanga kubwakira, rungika ijambo rizomuhindukiza. Nimba waramubwiye Yesu ntabyumve, rungika ijambo rizomuhindukiza. Nimba umwana wawe yarakunaniye, nimba umugabo wawe yarakunaniye, nimba hari ibintu byanse ugashiramo ingufu zawe bikanga, rungika ijambo. Imana ishimwe. Nifuza ko dusenga, kambaho ijambo dusengeramo, ite dusenga ijambo riri mu Itanguriro Imana yamaye ijambo rivuga ku mufasha. Imana iragomba kuguha umufasha. Bibiliya iratubwira kuri Adamu. Imana imaze kumurema, Imana imaze kumushiraho, abaho wenyene kugeza ku rugezo Imana yiyumvira kumuronderera uwo bari bubane. Adamu abaho wenyene, atagira umuhumuriza, atagira umubwira ngo humura ndi kumwe nawe, turi kumwe muri rugendo. Ngo Imana isinziriza Adamu, imusinziriza itiro ry'urupfu, ngo arasinzira ubutikoma, ifata urubavu rumwe irumukuramwo, ifata urwo rubavu iruhomeka k'inyama. Mwabadamu mwe muri ngaha n'abakobwa, ntabwo mwebwe mwavuye mu ivu, mwavuye mu igufa. Mwari mubizi, mwavuye mu igufa, ntabwo mwavuye mu butaka. Niyo mpamvu mutari abantu bo gushinisha, muri abantu bakomeye cyane imbere y'Imana, kuko mwavuye mu igufa. Ni uri kuragenda mwibarabara wumve yuko uri ikintu gikomeye, kuko ntabwo wavuye mu kintu cyoroheje, wavuye mu kintu gikomeye. Ntabwo byumvise ubuzamuye. Haleluya. Imana izana umufasha, imuzanira Adamu. Adamu amubonye aravuga ngo uyu
n'igufa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje azokwitwa umugore. Bibiri avuga ngo Imana avuga ngo tumuronderere umufasha bakwiranye. Bw'amasengesho y'uyu munsi Imana igiye kukuronderera umufasha. Mw'abakobwa muri hano Imana ishaka kubaha abafasha. N'abasore muri hano Imana igomba kubaha abafasha. Umaze igihe kirekire uri wenyene ariko niwakira umufasha avuye ku Mana. Niwakira umufasha ari wo Mpwemu Yera. Niwakira umufasha avuye kuri Yesu ngo tumuronderere umufasha bakwiranye. Wakira umufasha avuye ku Mana. Wakire musaidizi, wakire wo kugushigikira, wakire wo kugusunika, wakire wo kuguteza intambuko. We haleluya. Akira umufasha. Imana iravuga ngo tumuronderere umufasha bakwiranye. Imana ikuzaniye ubufasha mukwiranye. Imana ikuzaniye ubutabazi mukwiranye. Imana ikuzaniye igisubizo mukwiranye. Ukaba ubyemeye komera Yesu amashi menshi cyane. Umaze iminsi uri wenyene ariko Imana ikuzaniye umufasha ngo tumuronderere umufasha. Umufasha ava mu rubavu rwiwe. Ndavugana n'abasore, ndavugana n'abakobwa, ndavugana n'abapapa, ndavugana n'abamama, ndavugana n'umuntu wese ari ngaha niyakira ubufasha buvuye mu ijuru. Yesu abwira abigisha arababwira ngo igikwiye nuko ngenda kugira ngo ndabarungikire umufasha avuye ku Mana. Arababwira ngo nintagenda ntabwo muza gufashwa, ntabwo muza kuronka umufasha, ariko ninagenda nzubaha icyo nabasezeraniye. Imana hari ibintu yemera kugutandukanya navyo kugira ngo iguhe umufasha burambye. Tugiye gusenga. Zivyo nibwira kubagirira sibi ahubwo ni vyiza kugira ngo umutima wirizaza yakunda yadusanze twigaragura ifata idukurayo iratwenza iratubabarira ikiruta ibindi yadusezeranya ubugingo yadusanze twigaragura ifata idukurayo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi yadusezeranya ubugingo. Tubanze dukorera Imana, tangira Imana, hanyuma duhite dusenga. Sinifuza kubatebya uyu munsi, sinifuza kubatebya. Ibyo mwumvise si bike, ibyo muri ko murumva si bike. Niba mwabigendera, ni mwabishyira ku mutima, ni mwabigira ibyanyu, birabakorera. Haleluya. Dukorera Imana. Nimba wifuza gutangira Imana ikigira 10, dusabe protocole iguhe envelope ushire mu kigira 10, hanyuma dusenge. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu avuga bikemera. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu avuga bikemera. Niba ukeneye envelope urazamura ikiganza baguhereza envelope ushyire mu kigira 10, hanyuma dusenga Imana. Warukundo rwiwe amaraso yiwe bwawununganzanye mu rugo. Haleluya. Mu rugo wivugana ngayo
mana mu izina rya Yesu ndasengeye abana bawe bagiye kugukorera ndabahezagiye ndabasabiye umugisha ndabasabiye kugirirwa neza mu izina rya Yesu amen kaze dukorera Imana wa rukundo y'amaraso yiwe ndabona ubwazanye mu rugo haleluya uruko bivugana ngaye yasanze mumerezi asomoza umutima aramumuriza ati umururu waje sinari bwumva ijwi ndemba mu mutima wanje wa rukundo amaraso yiwe babona ubwajanye mu rugo uruko bivugana ngaye. Mungu awabariki. Nimba harimo umushitsi yozamura ikiganza mu naryo rya mbere yashitse hano yozamura ikiganza tukamwiyegereza zamura ikiganza cyane twakomera Yesu amashi turabonye bene data haleluya tuwakire mu izina ryande Yesu abakorera iki amen sawa turashaka gusenga rero ushobora guhaguruka niba ugwaye niba ufite ikibazo niba ufite umutwaro urafata umwanya wo gusaba imbabazi ufata umwanya wo kugira Imana ngo mbabarira kuri iki kintu ukimbabarire ko ndasabye imbabazi ndasabye amaraso yawe antwikire mu vyaguruke dusenge Imana uri Imana yo kwizerwa urihuza horaho uri Imana yo kwizerwa haleluya urihuza horaho uri Imana yacu uri Imana yo kwizerwa urihuza horaho uri Imana yo kwizerwa urihuza horaho uri Imana yo kwizerwa urihuza horaho agacu ko guhindura
benshi mwegere hano imbere dusenge, mwegere hano hafi dusenge Imana, dusenge Imana, ubwire Imana ngo nkorako niguse tena Jehova. Turahagarara twese aho bishoboka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ukuri kandi y'ubuntu, mashaka kwegera hano. Ndasengera abana bawe mu izina rya Yesu, ndasengera ubwoko bwawe, ndabasabiye umugisha, ndabasabiye protection, ndabasabiye uburinzi, ndabasabiye ubudahangarwa, ndabasabiye gukira, ndabasabiye kugirirwa neza, ndabasabiye ibihe bishasha, ndabasabiye ibihe byo gukira indwara, ndabasabiye ibihe byo gutabagwa mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyagora ku ngoma, Mana se umwami wacu Yesu, zamura ibiganza, zamura amaboko yawe dusenge. Jesus, Jesus, Yesu Kristo, 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 Yesu Kristo. Tabara abana bawe, tabara abana bawe, tabara ubwoko bwawe, tabara ihanga ryawe, tabara ishengero ryawe, tabara abana bawe, tabara ubwoko bwawe, tabara Mana, tabara, tabara, tabara. Iki nico gihe cyo gutabara, iki nico gihe cyo kugendera abana bawe, iki nico gihe cyo kugendera ubwoko bwawe. Yego Yesu, 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 Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Manuka, 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 tembea, 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 tembea. Achia moto, achia moto, achia moto, achia moto, achia moto. Rekura umuriro, rekura umuriro, rekura umuriro, rekura umuriro, rekura umuriro, rekura umuriro, rekura umuriro. Mana rekura umuriro, Mana rekura umuriro, rekura uwo muriro, rekura uwo muriro, rekura izo mbaraga, rekura ubwo bushobozi, rekura ubwo bubasha, rekura ayo mavuta. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana igira neza, uri Imana igira neza, uri Imana igira neza, uri Imana igira neza. Senga, 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 senga. Hari Imana ikirakora, senga, hari Imana ikirakora, senga, hari Imana ikirarema, senga, hari ubutabazi buriko buraza, senga, hari ubutabazi buriko buraza, senga, hari igisubizo kiriko kiraza, hari igisubizo kivuye ku Mana kiriko kiraza. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina ry'ububasha n'ubushobozi. Sengera uyu muntu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Paraga, toka, toka, toka. La 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 la. Sambura, 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 sambura menagura, sambura bomagura, sambura menagura, sambura fata ayo maboko izina rya Yesu. Egeza uwo mwana inyuma. Jesus. Toka, 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 toka. Reka gusamara, reka gusamara, reka gusamara. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rekura, rekura, rekura umwana w'Imana, rekura umunyamasezerano, rekura gitero, rekura. Yewe gitero we, yewe gitero. Yesu, Yesu, Yesu. Fata, fata uyo muntu,
fata uyo muntu, fata, kubita ayo majini, kubita ayo mapepo, sambura, sambura, igize ibyo bitari inyuma, sangangura, moto 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 moto, zamuka nabo bantu imbere, zamuka nabo bantu ari imbere, zamuka nabo ari hejuru. Jesus Lord, toka mushire hasi basi, mufatire hasi, toka toka, kwa jina la Yesu, 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 kwa toka 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 toka, rekura 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 ningoga, rekura ningoga, fata uyu muntu mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, rekura rekura rekura, soka 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 soka, murahiye 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 murahiye, mwizina mwizina, ay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 a, ayayayayayayaya, panda ngazi, panda ngazi, muzamuka nawe hejuru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa Yesu ni mwiza. Yesu kora ma operation, Yesu kora ma operation, Yesu kora ma operation, kora ma operation chirurgicale, kora ma operation chirurgicale, kora ma operation, kora ma operation, kora ma operation, baga baga. Mana uri mwiza, Mana turagushimiye, Mana tugukomeye amashyi menshi, dushimiye izina ryawe. Murashobora gusubira mu bibanza, twokomera Yesu amashyi menshi, izina rya Yesu. Mubyure yicare nta n'igitara ntarize, igitara ntarize. Mana urakoze kubohoya abantu bawe, Mana urakoze kubw'ibitangaza byawe, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu, uri Mana yumva gusenga, uri Mana. Nimuzamure ibiganza kuri Yesu, haleluya. Wa muntu wawe ari he? Naze muzane hano imbere. Wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, wanyeretse ineza, haleluya we, ineza, wanyeretse ineza ihambaye. Ingo uko nyene nacu, wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, wanyeretse ineza, ingo nawe, ineza, wanyeretse ineza ihambaye. Namagaye babiri nako nawe kwaje naje, ngiye kubasengera mwagarara mu izina ry'ubushobozi rya Yesu Kristo, ugomba kubabohora. Mana mu izina ry'ububasha, ndasambuye imitego yose y'umutezi
ubushobozi bw'Imana yampamagaye, toka 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 toka. Wajiniwe, wajiniwe, sohoka 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 sohoka, muvemo muvemo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Sezera vamo, sezera muvemo, sezera muvemo, sezera muvemo, sezera murekure, sezera muvemo, sezera murekure, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ururimi nirugoboroke, ururimi nirugoboroke, ururimi nirugoboroke, mu izina rya Yesu Kristo. Moto 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 moto. Turira 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 turira. Mana kora igitangaza, Mana kora igitangaza, Mana kora igitangaza, Mana kora igitangaza, Mana kora igitangaza. Rateko taya, sambura ibiri munda, sambura ibiri muri estoma, sambura ibiri munda, sangangura, menagura, turira, kubita, kuraho. Mana kora igitangaza, gira neza abana bawe, izina rya Yesu Kristo. Sengera uyu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ubushobozi, mu izina risumba yandi mazina. Mbaraga z'Imana yampamagaye, mbaraga z'Imana yampamagaye, mu mbaraga z'Imana yampamagaye. Rekura 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 rekura, sambuka, meneka, turika, kugwaho, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze, Mana urakoze, Mana urakoze kubatabaye, Mana urakoze kubabohoye, urakoze kubiyeretse, urakoze kubakozeko, urakoze kubw'imirimo yawe, urakoze kubw'ibitangaza byawe, urakoze Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubuzima, Mana urakoze kumugiriye neza, urakoze kumukijije, urakoze kumutabaye, mu izina rya Yesu, amen. Komera Yesu amashyi menshi. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Turarangije, tuzokomeza ejo, nta zindi rendez-vous. Abo nibo twari twifuza gusengera inyuma y'amasengesho. Duhejeje ku mwanya mwiza, midi iburi minota. Mugende mwitegurire ejo, mwitegurire umunsi w'ejo, ni umunsi udasanzwe. Murabyizeye? Murabyizeye? Ejo tuzokora umugigwa wo kuvumura ubutunzi bwacu. Sinzi ko munyumvise. Tuzosengera ubutunzi bwacu, tuzosengera amafaranga yacu, tuzosengera ibyacu bitariko biragenda nk'uko byategezwa kugenda, kugira ngo Imana isubire isuku mugwiza mu byacu. Imana ibahezagire, mujana umugisha w'Imana. Nta bandi bantu turi buce twakira, mujana umugisha w'Imana, tuzusubire ejo.